70 километр интизори рақобатҳо ҳастанд. баромадааст хуб кӯшиши аввалини худро инҷо анҷом медиҳад варзишгари мо ва ҳамоно дар аксуламал қарор гирифт. Убиҷебов вақтҳои охир воқеан ҳунараш шоиста аст дар майдондориҳои арсаи байналмилалӣ. имсол акнун гӯем ки 2 медали заррин дорад аз мусобиқаҳои сайри ҷаҳонии ҷудо ва дар гӯем ки пайраҳаи қаҳрамонии Гранд Слам қарор дорад ва ин қадами аввали ӯ аст дар сабқати имрӯза. Фабио низ бисёр як ҷудокори гӯем ки қавӣ аст, сар ба таслим намедиҳад, чун таҷрибаи хуб дорад. Фабио 20 сола аст ва таҷрибаи хуби майдондориро пиёда кардааст дар майдонҳои пуриқтидори ҷудо, ки ин ҳам сабқатҳои ҷаҳонию қоравиро ман зери назар дорам. ҳеҷ коре аз ҷудокорон алон ранг намегирад, яъне ранге намегирад. аз ҳар ду ҷониб ҳамлаҳо гӯем ки анҷом дода мешаванд, вале дар муқобил аксуламалҳоро боз хуб истифода ҳам мекунанд. яъне ҳар ду рақиб, ҳар ду ҷудокор воқеан дар рӯи ин гилем арзандаи рақобати чунин майдонҳои бонуфузро дорад. гуфтем ки ҳар ду қадамҳои хубе дар ҷудо гузоштаанд дар сабқатҳои бонуфуз, амсоли ана ҳамин сайри ҷаҳонии ҷудо. идома меёбад ин рақобат ва ба ҳар ду варзишгар яктои огоҳӣ ва ё шиду рефери марказӣ раво мебинад. ин шидоҳо боз як гӯем қувваи иловагиро ба варзишгар медиҳад, чун ӯ як қадам рӯ ба бохт инҷо мениҳад. барои ҳамин бояд ки талош зиёд шавад. аз ҳар ду ҷониб сониасанҷҳо ба варзишгарон тавсияҳо медиҳанд. фотеҳ маҳмадбеков инҷо таваҷҷӯҳ мекунад. як лаҳзае ба фикрам барои варзишгари мо чӣ кори нодуруст буд ва хуб бартараф шуд. идома медиҳем таваҷҷӯҳро дӯстони азиз ин рақобати варзишгари мо Убиҷебов ва ҷудокори итолиёвӣ Фабио Басиле аст, ки ҳудуди ана ҳамин дақиқаҳои асосиро пиёда карданд, то ки натиҷае ба даст биёранд. ин лаҳза бисёр ҳам
лаҳзаи ғайриинтизор буд барои Фабио ва Обид аз ҳамон як партофти ногаҳоние инҷо қариб буд ки ба вазари наздик нашуд. Инҷо як мошинад бисёр хуб ҳарчанде бисёр лаҳзаи суръатнок буд, вале эҳсос мешуд ки он кор вазари аст. хуб идома медиҳем. 20 сонияи дигар дар ихтиёр дорад Ҷебов. як назар ба намолавҳа кард. хуб 15 сонияи дигарро бояд ки Обид зери таваҷҷӯҳ қарор бидиҳад ва як фосилаи хубе бигирад, то ин ки рақиб натавонад коре анҷом бидиҳад. офарин ба Обид, чун бояд ки дар ҳамин лаҳзаҳо боз чолокию далериро зиёдтар кард ва ба натиҷае ки алон рӯи экран аст набояд иктифо кард. офарин воқеан хуб дурахшид ва тавонист ки боз як вазари дигар дар лаҳзаҳои охир кор кунад ва ба ҳамин тартиб бо навиштаи ипон ва бо натиҷаи ипон роҳ мегирад ба марҳилаи дигар. муборак бошад ба тамоми мардуми кишвар ин шодӣ. хуб ин шодии аввалин аст дар сабқати имрӯза, чун алон мо каме рӯҳафтода шуда будем, чун ҷо мебахшам ва навбатро ба ҳамкорам устод Али Шариф мебахшам. устод рақобати Обид Ҷебовро бо шарҳу тавзеҳи худ пешниҳоди шумо медиҳам. субҳи ҳамаи шумо дӯстони арҷманд бори дигар ба хайру шодӣ бошад ва ибтидои гузориши мо ҳам аз рақобати паҳлавони Тоҷикистон шурӯъ гардид. Обид Ҷебов ки ин чеҳраро аллакай мухлисони гӯштини ҷудо хубтар медонанд ва дар раванди талошҳои паҳлавони мо дар муқобили намояндаи Фаронса бо ӯ ва акнун боз фикр мекунам ки ҷолибият ва боз ҳам истифодаи амалҳо хубтару беҳтар ва ҷолибтар хоҳанд шуд. як ҳаракати Обид Ҷебов дар ин раванд ондаки корро дар самти талош ё муборизааш чандон хуб анҷом надод. ва дигар бора ҳамразмин варзишгари Тоҷикистон бо ӯ бо ҳам бисёр ба сӯи пеш таваҷҷӯҳаш ҳам барои ҳаракати баъдӣ хеле хуб буд ва инро варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам пайхаз кард, мушоҳида намуд ва дар муқобили ҳарифаш ҳам хеле муқовимати сазовор нишон дод. аммо инҷо акнун баргаи зард ё огоҳии аввалро ба паҳлавони Тоҷикистон медиҳанд ва идомаи мубориза боз ҳам шиддати дигар хоҳад гирифт. Обид ҳаракати ё партофти пӯшнокиро ки чун таваҷҷӯҳ кард ва дигар бора ҳам аз ҳолати хато рост будан ҳам барои истифодаи он амалҳое ки кор дар замин ҷараён мегирад таваҷҷӯҳ кард ва бисёр бо шиддат ҳоло мубориза сурат гирифта истодааст. дар вазни то 66 кило паҳлавони мо боз ҳам ин дафъа як ҳаракати дигари худро ҳам хеле сари вақти шурӯъ кард, аммо комёб намешавад. агар мо ба саҳафоте ё лаҳзаҳои пешина ҳам таваҷҷӯҳ кунем, чун Обид Ҷебов ҳам дар миёни ҳамтоёни худ ё ҳамразмони худ ҳам хеле як ҳунари беҳтар нишон дода буд ва таҷриба ҳам дорад. аз ҳисоби бештари он иштирокаш дар мусобиқот ва махсусан
گذشت مرحله‌های خیلی مهم و سنجشی در فدراسیون روسیه. این گفته‌ها در دیدار اول در مقابل نماینده ایتالیا بر اعلی مشاهده شد که اوبیجیبوف غالب آمد و با او باشد در دوره اول آزاد بود و اولین نیروسنجی خود را با هم نبردش از تاجیکستان حالا ادامه می‌دهد و با او با 27 سال دارد. نتیجه های اگر ما یک بار دیگر توجه کنیم که از 57 رقابت های سامان داده در میان ستاره های جدای سیاره با گرفتن جای دوم شرفیاب شدنش این هم سال 2022 ماه دکبر بود که عالی ترین کامیابی با او بعد در صحافت ورزشیش به حساب می رود. اوبید حالا در تلاش آن لحظه های هست که از قپیدن یعنی از آغاز عمل یک توجه علاهیده خود را هم داشته باشد. در پرتغالیا نتیجه هایی که سال 2023 به دست آورد این گران پری پرتغالیا بود که با او به جای سیوم را گرفت. دو موفقیت یا دو کامیابی که ما علاقه اشاره کردیم این هم منصوب به هم نبرد پهلوان تاجیکستان با او با ورزشگر فرانسوی است. اوبید پهلوان ما 25 سال دارد. از حسابی آن نتیجه هایی که در آن توجه کنیم در دوشنبه در مسابقات گران پری برنده مدال طلا گردید. شایسته ترین دستاوردش همین است. در اولانباتور تا فینال رفت جای دوم را گرفت. بعد دیگر سال روان یگان نتیجه بهتر در صحافت ورزشیش موجود نیست. خیلی رقابتی فکر میکنم با شدت نیروسنجی خیلی خوب و با مورد که در وقتش در لحظه های همون مناسب یا در کاری اوبید بیشتر صورت افزایی میکند. یک حرکتی دیگری پهلوان تاجیکستان هم خیلی نزدیک بود برای دریافت امتیاز اما در وقت اساسی غالب معین نگشت و کار به همان نقطه نهایی میرسد در وقت اضافه برای امتیاز طلایی. اکنون اوبید را ضرور است با یک مسئولیت با پیش رود چون که قامتش بلند است. فکر میکنم در چند حرکت چند عملی که دیدیم مخصوصا در استفاده حلوک داخله خیلی یک جرأت و توان و استعدادی فوق‌العاده هم دارد. حرکت های بعدینش هم در فرصت کار در زمین اندکی مناسب بود. فاتح محمد بیکف مربی استانی سنجه که توصیه های علاهیده خود رو هم اینجا با اشاره ابراز می دارد. یک حرکتی دیگری ورزشگری تاجیکستان و فکر میکنم روند تلاش خیلی هم نزدیک برای امتیازی وزری بود. خیلی نزدیک. دو کوششی اوبیجیبوف راستی خیلی هم امیدوار کننده برای نتیجه بهتری همین دور. با او با فقط دفاع میکند. با او با در استفاده یگان عمل هنرش هم فوق‌العاده نیست اگر ما قیاس کنیم با استعداد ورزشگری جمهوری تاجیکستان. بار سیوم اوبیجیبوف همین حرکت رو باز هم مورد استفاده قرار میدهد. پشتناک پرتافت انجام دادنی است که کارش آمد نمیکند. و این مراتبه هم باز توجه خود پهلوان ما برای استفاده همین اصول بود. اصولی که چون پیشتر هم گفتیم که سالهای اخیر و مخصوصا 2 سال اخیر از جانب اکثر پهلوانان ستاره های معروف جدا استفاده می شود و مورد توجه است.
دقیقه دومی وقت ایلوواگی مفاتح اشاره داره که اینجا اندیشمندانه کار کردن در کار سراسیمه شدن لازم نیست امکانیت ها هستند اکنون دست را این برابر به حلوک بیرونه توجه کردن باز یک بار دیگر همچون همیشگی یک کششی آبید هم برای استفاده همان اصولی پیشی نبود یعنی پشناک هوا دادن زود همین استفاده همین اصول رو ما به همین سمت اعتبار میدهد دقیقه دومی مبارزه پهلوانان در دور دومی مسابقات گراند اسلم توکیو نه نادرست فکر میکنم کار در این سمت شدت دیگر نمیگیرد چون که حرکت یا از قپیدن یا از داشتن حالت اوله حلقه موفقیت یا ناکامی هم منشأ میگیرد دیدید شیدای دوم به پهلوان ما دادند چرا از گریبان و از کمربند چرا از دست نه این طرز هم کاملا برای نتیجه بخش انجام یافتن رقابت مساعدت کردن نمیتواند بدون مبالغه باز هم دیگر بار آبید به همان سمت الکی فهمید با او به میداند که روند مبارزه هم نبردش چگونه خاتمه می‌یابد و کار در این زمینه بله تنها همان مقاومت سری وقتی رنگ دیگر میگیرد اگر باز همین حالت تهدید کند خیلی مشکلات است برای پهلوان ما احتیاط کارانه باید عمل کند دقیقه سیوم مبارزه کوششی خیلی خوبی با او با مثل همون حرکتی پیشینه دقیقه اولی وقتی اضافه آبید جیبوف بود کمی باقی مانده بود برای موفقیت آبید اما در این لحظه ها میبینیم که کار برعکس صورت گرفته ایستاده است باز همان حرکت پیشینه نه فکر میکنم ضرورتی ندارد لازم نیست این اصول در وقت در حالت یا زمان عملی میگردد که اینجا هم یک چی گویم صورت افزایی یا کاملا خاطراتی یا خیالی و رقیبی خود را هم در جریان مبارزه به سوی دیگر روانه کردن و سرعت تیز و در مجموع کاملا اینجا با بندهای الهیده خود را دارد حرکتی با او و اکنون دیدید که کار چگونه صورت گیرد در این لحظه های آخر نباید آبی جیب و به این نقطه به این سمت بله به اعتباری میکرد و با او در این دیدار موفق شد ورزشگری که حالا مشاهده میکنیم هنرنمایش رو یک بار دیگر از نوارهای تکراری خیلی تاسف ورزشگری ما امامریزا در یک رقابتی که بسیار هم رقابت پذیر دچار باخت شد و اکنون آبید ما رو شد کرد انتظار میشیم که باز ما رو اینجا مهرزاد صوفیف شد گرداند برای مهرزاد واقعا یک لحظه ناقلای است و لحظه حساس است چون در حالت حسیکامی قرار دارد آفرین توانست خود را از زیر چنگال رقیب از ورزشگری میزبان خلاص کند ولی به هر صورت ثانیه به رقم 10 آمده رسید و یک وزری رو اینجا نصیبی ناکامورا ورزشگری ژاپنی
лоиқ донист Соняҳо. Хуб, тае ки Накамура пешсаф аст, муқобили варзишгари мо Меҳрзод Суфиев. Хуб, бисёр хуб аст, бисёр хуб ҷилва мекунад маҳорати Меҳрзод инҷо. воқеан як лаҳзаи бисёр ҳам ғайриинтизор ва лаҳзаи ҳассос аст барои ҳам Меҳрзод ва ҳам мо, чун бисёр хоҳони он ҳастем ки имрӯз варзишгарони кишварро рӯи суфраҳои зафар бубинем. бисёр Накамура бисёр истодагарӣ хуб мекунад ва воқеан ин партофтҳое ки Меҳрзод анҷом медиҳад, ин кӯшишҳое ки то ба охир фишор медиҳад, метавонад ки таъйики истодагарӣ кунад. бисёр лаҳзаи ноқулаю нохуб барои варзишгари мо инҷо ва бисёр боиси таассуф аст, ҳарчанде онҷо мураббии ҷопонӣ ки варзишгарони моро тамрин медиҳанд, норозигӣ баён мекунад ки бояд дидан кард, вале хуб, боз як мутаассифонаи дигар дар ин субҳ бисёр нороҳат ҳастин гуфтаҳоро ба забон овардан, вале чӣ илоҷ ки кор омад намекунад барои варзишгари мо Меҳрзод Суфиев. хуб, Муҳаммадсолеҳ Қувватовро таваҷҷӯҳ мекунем муқобили варзишгари итолиёвӣ. хуб, инҷо дар татами дигар рақобат ҷараён дорад. ин рақобати варзишгари мо муқобили Аверса гуфтани варзишгар аз Итолиё аст ва Симоне Аверса исми варзишгар аз Итолиё будааст. хуб, Муҳаммадсолеҳ Қувватов дар ҳуҷум аст, гӯё ки ҳунару маҳораташ пешсафтар аз рақиб ба чашм мерасад, вале албатта ки бошад ки Муҳаммадсолеҳ тавонад моро шод кард, чун аллакай ду варзишгари мо мутаассифона наметавонанд дигар дар ин бисёр лаҳзаи хуб ва бисёр албатта барои мо бисёр лаҳзаи ногувор барои Симоне Аверса, вале хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳолати асаякоми барои мо натиҷаи рақам мезанад ё на. Албатта бояд рақам бизанад. хуб, сонияҳо идома меёбанд. бояд ки Муҳаммадсолеҳу 3 сонияи дигар агар аз чангол берун намекард рақибро, мо истиқбол аз пирӯзии Муҳаммадсолеҳ мекардем. хуб, чӣ мишмише мекунанд доварон, намедонам онҷо чӣ лаҳзаро боиси баҳс қарор додаанд. хуб, вале мо як вазари гӯем ки як вазари оҳанин дорем. хуб, вале мо вазари устувор гуфтем, лекин довар хуб, мо
мо навакак шодию нишод доштем дӯстони азиз, навакак аз ҳунари Муҳаммадсолеҳ инҷо